Hingga जों खोनानो सिटियाव सिबुं लाखिले नोंबो जब रंनाय दखने ताइसे जिंना खोना Yeah. But how can we afford that? My friend, he is out of town and he actually wants me to look after his place. Goodbye. Yeah. Eke wajah filam le. Look, Natalie, I'm your husband. Forget what I said earlier. You can rely on me, okay? Wow. Nok là lengkap dok ke tang rola ha ni tol bu. Lengkap genang khana. One second Sebastian, call is khaikra. Once I finish my plan, I will tell her the truth. Doctor, mangsa problem rolling yana ple. Natalie, everything is fine. Your mother treatment is going very well. Doctor, bill ni bagay tawon na dang ki payment khaira phane. Just give me 1 week time. Natalie, bill is already paid in full. Bill already paid in full. By who? Oko ang check hai negra. Oro rekoto George Queen. I'm so happy to hear that. Thank you, doctor. Ha no ha chok pa pilang ko ubrile rang samani de phalang kha mali no rang Rang. Ang ba bonus thank you honey phaye. Medical bill pay khai mani bagay. tuma medical bill pe khailang ge George tuma su kau ma ri halang bo nang anu klok khaiding tong te ha ba frali nang medical bill pe khairo sralang bo medical bill ang ba pe khaya ble bill nang sei tong na ble sang bu sugrang ni bagay crisis solai tong tabo tabok sa nang ni ex wife ni bang wasok tong ko ha nang ang bai de bu ti tamu su Rang ni bagay crisis. actually ani pura business thong lo sung pai ha te ani je contract tong wani bu thong cancel ang pai bai la ha khana hade tabok le sini ya phorang mang sa gurui thang si doroni asuk sirang nang hangke ba nin bu sano help phati sasti ko non ba kai bori rohol hamle kabui ang ba box tong ha ni je saksi bikram ang ka ba bai ke non su ba mas nai ba na kabui ya to Enough. Nang la sabang khani ba sani bagay ha ka sanay ha? Tay kaisa ko kaha ke khulus tagay khana di. Ang mang sa help ni bagay saya yogo, okay? Because ani bill already paid. no I swear ang pe khaya si trust me Tak sa dini ni baba medical bill pay khaya ko. Situ. Botole khai khana do. Ubo ni buhina kirima ni bagay si ko sirag liang tong khano. Hani bagay ni nang de pay khai sung ni thang ma si ko si liap le. Hai bro ni bro suwala le ozo. ha pa se phang ko medical bill le peng ha ni ate mang sa te wa su ye yok ha je pha pe khai phan na Wait, ang phai tongo. Nang ano kidnap khai pharai mistake khai la ha. Ani tim tabok phai tongo. Ang tabok yok la hangke nono buthar pai nai. Nang thoi mu yang ke ano tabok phana phiak ruk di. Okay. Ang bani ni tim no nasing tongo. I said I will be coming. Ang yok ra thang. Nang bai ni ni girlfriend of finish khai pai nai. Don't ever disrespect my wife again.
or I will kill you. Do you know who I am? I have powerful friends. Powerful friends. Peter no decide tong lang. Nang Peter na siêu hay thế? Of course. Hình khép là nang siêu bà tạp lệ. Ang phải bằng cái này đọc hay ứng nói. Okay. Hinkeni ni Peter na call si khai mana legra nai ka. Mr. Myers, ang nini bagay tumak kay manay. Peter. Ano ni ni dol khorok sa tong. By the name of Nick Volkov. He has disrespected my wife. And I'm very pissed. Mr. Myers, I'm so sorry for the trouble. Nang zeta gema hai khyang bono khainai. Tumak khairo mo sok sadi. Peter, let's not be dramatic here. I just want him to do something for me. Of course, Mr. Myers. Anything you want. You hear that, my boy? Did Peter call you Mr. Myers? Oh, nang khnai pa hinda? Nang the best Myers? I am Bess Myers. I'm sorry, Mr. Myers. Te waisha. Ani wife ni gana gi dinok zagla anke. I'll kill you. Time thế có sao phải làm lệ. Ang bố mai mi mà bay nó nãy xin tao cơ. Dinner khai lại xin đi. I'm so happy, Sebastian. Finally, ang BM Enterprise job maham lệ. Wow, that's great. Đây à mani medical bill bơ. Baba thong paid khai rồi vậy là ha. Ta bác sani life completely free hay cái mà tông siêu. Natalie, thank you for beautiful dinner. It's my pleasure. Nang khanai ada pho Natalie sa phai mani. Bonya mani medical bill pe ang za phi hi. Nang doctor thang je khai nai le se pa pe khai ro kha. Je pa khai si thung ko ma. Sing rang ma ro yang ke pai hanap le. Ha pa che khai nai ti. Je pa na information nai tong mani bo si sa wo. Ma'am, सारा कोई नि medical bill पे सब खाए आना किसा record फुनुक माने थे. I'm so sorry, ma'am. Sengse pa random barang no maiki information kari rawa ni sini rules kere. Bo ani ama si ma'am. Bo ni badai ani dunia hote koi kere. Please, ano, sebab bill pe khai ki sa फुनुक radi ma'am. Please. Koi na saya ke ba फुनुक zagradi. Ani bagi phara important si bo. Okay, ma'am, relax. Ang record na isa na hapan ng koi na sa sadi to. Promise, ang koi na saya. Ma'am, oro record on ke George Queen Hiroza. Hapan soy paid kane hinge Mr. Myers. Mr. Myers? Yes, ma'am. One of the most powerful Boroxiko Baba. Thank you, madam. Help Kaimani Bagay, thank you. Mr. Myers, si medical bill paid kaya. Ang bamang sapal si Mali Able. Bakit boleh Natalie Queen bale sinilala? Bakit boleh bill paid kaya rafay malang? Bas, nang ba from Miss Queen na nang na Mr. Myers ni Cyrus nai ba. Te busa kutuk zora khok tong nai kha. Je ani samang paya sak zora.
Sebastian Klein de Mr. Myers in there. Oh God, losing talachi. Asa genang marok boy bang wakai jagli aki hai netli no bakai rozak lang. Uff. Hello, Miss Queen. Mừng sơ sức help de nang. No. Nang phát nang sajung handle khai mau. Natalie, ang tabok pa sinana lengka haza ko. Please, don't disturb me. Nirok le temang tong lai boro. Mong saya, bana samong si purung tonggo. Dema samang phunung tong ang thong nok sak. Oh my God, Natalie, nang tak sari samang kaisi sa pai meya ko. Hai kini nang ora jaga job khai ni phai. Mung sa experience kari ke? Serena, ang tema khai khai anang bono mung sa si thai kari okay? Nini push paya ni push alka. So please, अपने काम से काम रखो, okay? Nang de Natalie no selection khai lang ha? Ang bo bono reject khai ro jak ble. Inge bai ke bolu job na malang bo. Ang ba selection khaya bile bana. Bono ba direct siu si selection khayu. Okay, anyways. Bono mangsa ke pa oroni out khai ma ro nai. Ama, ang le lengka lo sung jak la ha. Hai okho ko shi ka mu juk siu. Tema ba, temang lang kha ba. Sebastian Klein chi Mr. Myers. Tabok si ang siu. Tema? Sebastian Klein di Mr. Myers? Ule. Hai bini ko kaisa kekena zamani Mr. Myers fuhi. Genang ma celaka ha rang paisa genang powerful borok hi. Tak kebai bawa ma kaisa ni jora phai ma le bui na si. Kai roh lai ja ke. Lo sing ha. Tawa nadi. Ani ho kaisa dia ka hama tong. Nang mangsa ke Sebastian Klein na ring oi na hati. Hake bonika ba ki di kai tong tita. Hake ang kho ko photo bui na nai te sakhe. Hake u photo no Natalie kuin no roi ro lai na. Hake brok di si tui wala le ne ya te. Hake brok no saka gi nang bai kai roi ro na. Wow. Idea ka hama siple ama. Boss, Jini RTG project ni data si missing unsa komple. Tuma? RTG project ni tata missing. Baik ya? Kau si sirik lali apa boss? Oh my God. वो पूरा important data सी. नाटुक लड़ी. Good morning, sir. Nini bagi coffee tal phi mani. Hi, Sebastian. Nang sa interview rafa hinde. Natalie, वो आनी friend सिंगे बा. Saya serasa berai tong ni phaila ka. Yes, Miss Queen. Bo berai tong phaima ni si. Oh, ang ma interview de rafa hi si. Sir, sini data kemau hi sang saya de. Bawa Natalie Queen sinawa ang thong si jak si. Are kian keri beri. Nang ba boss ni puhi na bahang tong phailang bo. Ini kipi pa nang keri kakak. Serena, nang misunderstanding fangza kana. Natalie le tani nas naik tang. Misunderstanding ya ulai nai ni hi. Omo pen drive ang bo ni ke pen no smai phayu. Asu to kat bang tong na. Je baba ni wife na hang tong phaila. Natalie kering khite. Oh please, Serena. Ana si kong bera ni sekarang teh plan dok ke kagak sak hamang ble. Hai ke de sai tong te kho lachia. Sara ni proof tong. Ang video record khai na rang zak. Bono sang pen drive khosai na mani nok tong. Proof. Tagle temang kha. Hai ni bagai bani bata ha korta khurti. Ni je sak lai hana ble tabo. Daniel,
You have to do something. Ani wife na basi ko Robert tong phaila. Natalie ni bus kama musa reaction na thoya. Okay, boss, don't worry. Ang musa sa khai dong. So, Miss Serena, nang ba mazak spy hable? I'm really sorry, sir. You are fired. Get out. I'm sorry, sir. Please, मुझे जॉब से मत निकालो, please, sir, please. कल ang chakriya kamu juga, please. Mungsa sakpa khai krati. Mong sa khai ma ya ang. Teka sa ko khna di. Ang nong ba kai jak ma li ya. Panta cancel. Get out. Oh my God, Dani. Wow, boss. Nini wife smart massively. Tama ba sang nang masuk kemarin halala? Oh, Natalie, please relax. Sekarang tu irok senang nak rati. Ang tabo kok salah ke nang hade te rok pas ang na. Dati sana ke fort sading. Anu masuk time kiri. Natalie, ang basabar rok sa semua nalah ka. Boro ni simi sang nai, boro simi sana. Sebastian klanchi, ni bahna jeng na hazak pa hep. Bisa sa ke le photo rong na di hi. Bono na hazak ya phu Natalie. Ang ni bagai lengka tu khong zak lah ka. Hapa tama khai sina. Ni bahna jeng na kai na ro la pisne ka hinke. Natalie, I tried to call you like 100 times. Where have you been? Ani lawyer no divorce paper right dongo. Sign them and we'll go our separate ways. Hold on. Talk to me. What's going on? Look, Natalie, I can explain you. It's about last night. Ole, Nadia mo pictures. Tabong nung tuma explain kinda? I'm a pictures there. I'm just chat up khajak Natalie. Trust me. Look, Natalie, your sister called me last night to meet her at a hotel to talk. She drugs my drink, and I wake up and I called you, but nanga na call receive sikhaliya. I know. Then I know anything. Ani amani medical bill. BM Enterprise ang job mama ni. Te amonok. Te mi afro office nang job tong mani. I'm not a stupid Sebastian. Natalie, I can explain you. Goodbye. Natalie, wait. Ama, sorry rok bai ke matongku. Sekang ni sekabang mah aku lah hapu. Nini marriage life ka hap solai tong kona blafu. Ama nanga ni padang mani siu hinde. Sebastian hai borok ka bate ko jaga semayang nai kafu. Boni ama bai ang seng lengka best friend chi. Ni rok serai friend ni rok nang kai dai rong sa sama salah lah ka. Boni ama thui pai jala ka bos serai friend. Dadi thong mare nari nok khali di. Okay, sir. Hingga jangan yang thang sinai. George. Nang sa pa khai si di ko jong le yang thang sinai bong ke. Ang te mong sa kaya. Nini bagi ang lengka customer ha. Divorce paper ni nago sok tongo. Sign khairo di. Get out. Natalie, please don't go. Natalie, I promise. Ang tayo namang sa huliya. Madam, phali ate. Time late yung tong hable. Just 1 minute. I'm sure nang phali na madam. Actually,
Sorry. Hingke ang thang sinai madam ang sa sitlang musuk liya ka asuk to roke mana khaijagui. Natalie, I really, really, really love you.